ጊዜ የምታውቂው ነገር ከደበቀሽኝ ከሆነ ግን ወቂ ዋጋ ያስከፍልሻል። ስለዚህ ብሩ በአላ ይሻለው በባህር ሄዳለው የምትዩን ነገር አቁሚ። ልጆቹን ይዘሽ በባህር ምናምን የምትዩ ያው ቪዲዮ ነቻለው ያለሽው አደን ነው። በባህር ሄዳለው ምናምን የምትዩ ነገር አያዋጣሽም። አስቢበት። akkuma argitan hordoftoota keenya bakki deemeen barbaadin jiru jalqaba viidiyoo hoteeluma keessa argaa ture amma kun aadan jirtiyyuu beekamee jira baaran deemachaa jirti homaa gochuun danda'u wanna shakke aadan ajittu malee nu dagachiisuuf yookaan mana asuma kireeffattee meeshaa itti guurtee fiidhatee aadan viidiyoo waraabdee shakke du'aa godhaati hundaaf waan irra geedni guutuu isin waraabnee isin gadhiisna أنا كهيان يارتي تدبي هذا الماء تدبي كلا تدبي إن شاء الله سيلي سنتارسي نانتر ما دكم قاعد تكون بودا بك أبراشوا أتلفو كذا يسمى جسم بتشان قرون يعني براسي فلالجيات يلا تشبك بقولي يجيب بوي يجيب شيء فلقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمتوا تورثوا كينيا. وندي كيسانو بعنا كانوا جرات تنسين جنة. الحمد لله سعيد وياي من يالاتي بيجرا. قالت ربي لقابا إيرفتة نولي با إيرفني جرا. إني وانا كنا رتي روبا إني نما رابطة. سكر نما كورا نمني وانا كنا تونا مجلس الرجال على إبي كوفاسون تاني جرا. لقا دبّا جراف. أمو ما يقول بنيسا. هذا مجايونو نوبلتي كنا سودي ديمتري نما نلقا دبّا جراف. manni kullaadha meeshaan gurguramee jira kutaan wanni takka mana kana keessa jirtu akkuma agartan manni duwwaadha garuu cubbuu haganan geenni irratti hojjetteerti Sumayyaan jechaadha dhugaa mallee naman hanga mana yaalaatii baan asin dhufu akka nama suuree akka nama maraatee argitanii akka nama maraatee qalbii gateetitti mana nama kaaniitii bayee mana nama kaaniitii bayee nama kaanii seenaa ture jechaadha kun maali suudii deemtee daa'ima ofii gurattee meeshaa gurgurattee jiranii kanam itti muhiin lagoo dandeenye jira yani qalbiin isaan amanne jira maaliif isiin illee viidiyoo waraabdee jaarsa kiin fakkanaan eegaara jettee cubbuu haganan geen kala sin barbaadu yoo jettee noo maal garuu cubbuun dhiiraa dhugaa dubbachuudhaaf hamtuudha sinitti maaliif dhiirri tokko garaansi jaalatee ati sharri dubartoonni hundinuu dhiifama naa godhaati garuu dubartoonni sharriin isin namarra hojjettan hamaadha dhugaa dubbachuudhaaf mee maali si godhe mucaan kun intala fuudhe malee maali way waan shari'aa cabsee fuudhe nama ajjeese maal wanni ilmaan isaa jalaa dhossaniif ilmaan isaa jalaa dhossi atoo fi jalaa baafadhu si eegaara jettee viidiyoo waraabdee wanni mana jalaa qullaa godhanii isa maraachuuf qopheessanii maali kaara kabajamtoota hortoota akkasii kabajamtoota hortoota keenyaa Sa'iid dhugaa dubbachuudhaaf hedduu jeequmsa guddaa keessa jira akka waan namni suuree namni rakkate haafa qoree qabata jedhanii kabajamtoota hortoota keenyaa jadisee walii gad deemee asittis mana kana keessa deemaa jira jadisee nama kaanii bilbilaa jira nama mana dhaqnee laallee deebee nama sanitti deebee bilbilaa jecha dhugaa dubbachuuf kana jechaan hammam sammuun isaa akkaataa agarsiisa Sa'iid jadisee mana duwwaa keessa deemaa jira dhugaa dubbachuuf jala Abdullah deemaa koota Sa'iid ምኑ ወደ ሱዲ ምናምን መንገዱን ታውቃለሽ ምን አይነት ሰዎቹን መንገዱ ምን አይነት አራ ልጆቹን እንዳትከትል መንገድ ላይ በእናትሽ ሱዲ መንገድ በጣም ስንት ያበሻ ሰው በዚህ መንገድ ላይ እያለቀ ነው በበረሃ በረብ በሱዲ ወታደሮች አታውቅም አንቺ ዝም ብለሽ ሰዎቹ ስላለ ብቻ ወደ ሱዲ ምናምን ብለሽ ሄደሽ ልጆቹንም ራስሽንም ህይወት እንዳትጨርስ ማለት ፈልጋለሁ እስቲ ደውልና ነውና አውሩ ይሄ ከሰማይ ወረደ አይደለም ባልሽ ነው ብዙ አመት አብሮን ያላችሁ ባልሽ ነው የልጆች አባት ባል ነው ሁለት ሚስት ያገባ ምን አገባ አንቺን ብቻ ያስተዳድር እንጂ ሁለት አይደለም እስከ አራት ነው የተፈቀደ ሙስሊም ነው ይሄ ልጅ ክርስቲያን አይደለም ታጋለሽ ለክርስቲያን ነው አንድ ብቻ የተፈቀደ ለሙስሊም እስከ አራት ማስተዳደር ከቻለ ስለዚህ አንቺን እኔ አውራለሁ ካንቺ ጎን ቆማለሁ እኔ ባለፈው ራሱ ጠርጥሬ ነበር የቁልፍ መኪና ለኔ ሲሰጪ ፊትሽ በጣም ጥቁር ቢሉ እያለሽ ነበር እንደዛ ነው ይላለው ተደብቀሽ ባልሽንም አደጋ ላይ እንዳጣል ልጅቷንም ጥሎ ወጥቷል መጣል ለምን እንደሆነ ካንቺ ጋር ማውራት ማነጋገር ስለፈለገ ስለአመነ ነው
አንቺ ማነጋገር ለምንድን ነው የምትጠላ? ኖር ነው እኔ ሱመያ ካንቺ ጎን ቆማለሁ። አንዴ በእናትሽ ያለበት ቦታ ውጪና ከሆቴል ውጪና ወይም ወደ ሱዲ መንገድም እየርሽ ያለ ይሄን ቪዲዮ ከተመልከሽ ደውልና መፍትሄና እንሰጣለን እንላለን። እኔ ሌላ መልእክት የለኝም። ይሄን ቪዲዮ ካየሽ ሀደራ ሱመያ አንድ ደውልልኝ እስቲ። ሰይድ لا كوت مالتا ساعتين نجيتو أما سدركاس نرى جيت اللي كوت استاي كوتاي كوت استاي استينا ولا لاحقا the number you have dialed might be switched off or not available at the moment. ما ربو نمني كونون دي كباجا كان كيتي بك كانت أتكس سني لما فهموا أتلي دوتي بر سي أولي أول شكل كيسا بيجي سرارد دو أسني راسي بابني سفيني مال دو يابو مال دو إنكم دوغا وان تاتو تقوى في كوان كم إنجاب دولة إنجابو مالي فيني مالي osoo isin aru dirtu osoo isin mana kanatti isin deebisu wajjin jiraan osoo beeku anis kana hunda ture dhageeffadhu laa bagan gaabbini narraa dalagattee dhageeffadhu bagan gaabbi homaa miti ilmaanuuti osoo arge qofaan na dhageessitti haala ammatti jirtu keessa jirtu kanaan ilmaan teellee hin argitu dhugaa sitti maal jaartii teellee hin argitu ilmaan keellee hin argitu haala itti jirtu kanaan atiin kun ilma dhiiraati dura dursoo of tasgabbeessuu qabdu si galaami namoota of tasgabbeessitti wannaa jedha jechaadha isiin tunillee dhugaa dubbachuudhaaf namatti ulfaata si galeemi nama ulfaata maanii fi atillee mariidhaan alaa wanna kana goote achirraa dhufuun keellee ammoo kabaja guddaadha yoo isiin beektecha osoo isiin barbaanne biyya sanirraa kaatee Itoophiyaarraa kaatee gara Yaman asin dhuftu jechuudha mallaqaa gana ga'u baaste tokko sanii lammaffaa ammoo haala kana fakkaatu isii kennaa jettee mallaqa gana ga'u baaste isiifillee waan kana qopheessu kun namummaa kan kee garsiisa kana ofi boonuu qabda baga dhuftille baga dhabdille kana yaaduu qabda malee yaani atamma gara fuuldura akkamitti isii argadha yaaduu qabda malee akkamitti meeshaa mana keessaa gurgurattee ijoollee tiya fudhattee Sumayyaa eessa jirti jettee yoo yaadde tokkoffaa ofii dhibee irra buutaa jechuudha. Si galaami kabaja keetiif illee hin ta'u. Kana anwanni si gorsu akka ilma namaa tokkotti dhaabbadhu of laal of tasgabbeessi. Amma yeroodhaaf as tur biyya kana keessa yoo argitu taate argite. Dhaamsa dhaafnee mi jira hagana ilmi namaa dhaamu jecha telefoona kennan qabdi yoo isiin naa bilbilte isi wal qunnamsiisee nagaa wal isin aarsuu danda'a yoo isiin bilbiluu dhabaatte tasgabboostee gara biyyaa deemtee ayyuu wajjin jiraachuu dhumatti carraan ati qabdu tanuma takkatti chaansis waan carraan tokko jira kan waan gara kiyyaanii yaada'u qabaatan duutee galte buleessa kiyyatti qaba. ቤት ቀይራ ለውላ ከዚህ ተማክረሽ ነበር? የምታውቂው ነገር አለ ማለት ነው? ኖ ሰይዶ ከዚህ እንደዚህ አይደለም። እሺ ሁሉ ሰይድ እንደዚህ አይደለም። ሀዋ የምታውቅ ነገር አለ። ከትላንትና ወደ አብሮን ነው አሉ። ኖ አብሮን ነው አሉ። አንድ በል ሁለተኛ ደግሞ ሴትዮዋ እስማ የየመንዋ ሴትዮዋ ምን አለች? ወደ ስዊድን ወደች አለች። እቺስ ምን አለች? ቤቱ ልትቀይር ትችላለች። ያኔ የምታውቅ ነገር አለች፣ ግን ለሷ እየሸፋፈነች ነው። ሰይድ አንተ የራስህን ጥራትና የራስህን ዘመድ አታውቅም። ቶ ይሄንን ነገር እኔ ነው አልኩት። ቶ በቃ ውጣ ከዚህ። አንቺ ነሽ ገና ገደል ትገባለሽ። ገና እስር ቤት ትገባ ይኸውልህ፣ ገና እስር ትጠጣለሽ። እስር ቤት ትገባ ሰይድን የሆነ ነገር ውስጥ አንከትንም። ልጁ ሐሳብ ውስጥ ነው አለ። አሁን ለራሱ ይረጋጋ ብለ ነው እንጂ የሚያወጣች ብዙ ችግር አረ ሰውን ስማ። እኔ ሊወራ ነው እኔ ነታሳውራኝ ለምን ትጮዋለህ? እንደ ክፍት ዲስ ቱን አያስፋፋም ብዬ ነው። ብዙ ምስጥር አለ። አብዲ አቁም። ሀዋና አብዲ ጭቅጭቃችሁን አቁሙ። ሁለታችሁ የምታውቁት ነገር ካለ ተናገሩ። ወይም ደግሞ በቃ እሺ ዝም በሉ። በቃ እሺ ኦኬ በቃ እሺ ዝም በሉ። እሺ ዝም በሉ። ቀስ ብለን ሁሉ ነገር ይደረስበታል። ብሩ ይሄንን ቪዲዮ እያየሽ ከሆነ እንግዲህ እንደምታውቂው ሀዋ ሚስጥር እያወጣች ነው። ቤት ተከራይታም ሊሆን ይችላል የተባለ ነው። ስለዚህ ቤት ቀይረሽ አለሽ ያለሽበትን እኔ ያገኛችኋለሁ፣ ደርስባችኋለሁ። ሀዋ ሚዛን ጊዜ የምታውቂው ነገር ደብቀሽን ከሆነ ግን ዋጋ ያስከፍልሻል። ስለዚህ ስሚ፣ ስለዚህ ብሩ በአላህ ይዤሻለሁ። ያለሽው አደን ነው። ልጆቹን ይዘሽ በባህር ሳውዲ፣ ኦማን ድንበር ምናምን የምትይው ነገር አቁሚ።
ጎጥ መንገድ ምንም አያዋጣም ትልቅ የማጸጸችው ነገር ውስጥ ነው ምገቢው ይቅርብሽ የማይሆን ውሳኔ ለመወሰን ቪዲዮ አይቻለሁ ያለሽው አደን ነው ምናልባት እዚህም ቤት ተከራይታችሁ ሀዋም ልታቂ ይሆናል ቤት ተከራይታችሁ እቃዎቹን አስቀምጠሽ ቪዲዮም ለመስራት እዛ ሄደሽ ከሆነ እኔ ለማዘናገት ይቅርብሽ እንደዚህ ያን ነገር ነበር ይቅርታ ልጠይቅሽ ነው ወጣት እና ልጆቹን ብታሰይ በጣም ደስ ይለኛል እሺ አንቺ አብረን እንዳንወር አንቺ እኔ ማየት ካልፈለግሽ ልጆቹን በሰውም ቢሆን እዛ አደንም ቢሆን መጣለው አንቺ እኔን እንኳን ማይባፈልግ ይዛ ጓደኞቻችን አሉ ልጆቹ እነሱ ጋር ታስቀምጫለሽ እኔ ልጆቹን ብቻ ሊያቸው ኢንሻአላህ በአላህ ሱመያ እንደዚህ አጨክኝ እንደዚህ አትሁኝ የጉዞውን ነገር መጓዝም ከፈለጋችሁ ወደ ኢትዮጵያ ማን ያስተካክላለው ወረቀቶቹን ፓስፖርቱን ወደ ደብዳቤው ምናምን ነገር እኔ ያስተካክላለሁ እኔ በቀላሉ እንድትሰፈሩ አደርጋለሁ ህጉ ተቀይሯል በህጋዊ ሜዳችን መሆን ለልጆቹ እና ተረጋጊና እናውራ አስደስታኝ አልጋውን አዘጋጅታ ሰርፕራይዝ ታረግ ምን ብላ ለካሷ ሌላ ነገር ነው ድራማ ነበር ሰራችልኝ አልሰሰሰም የሆነ ነገር በእጅ አካሽ ወርደት ዳውታት ከነ በክ ደምነ ይንበርባን እንጅሩ ናምን ትብል ብለ እንጅሩ በከመ ቀደ በከመ ቀበል ብለ በከ ሰላሜሻ ነማቱ ትግሩ እቲ ደቀ በርባሪ ደበ አዋና ካሶት ማና ክሬፈቱ እንደንደትፋ ቤሻ ጉርቴ ማና ጅረቹ እንደንደትፋ ናንጀት ሰኒስ ነሽክሲስቴ ናምን እንጋብቲን እንጅሩ ናምን ብለ እንጋብቲን እንጅሩ ናምን ይንበርባሪ እንጅሩ በክ ይንበርባሪ እንጅሩ ሆቴል በከሲን ተወራብደስ እንበ ነው ሆቴል ከሳ ሆቴሎ ተሸኩቡቱ ቢታቃ መታወቂያ ሲ ባሴ ሙዲሴ ጋፈደ አርጉ እንደንደን አከሲ ኤዳይሲ ሰና ገዲስ ተባቴ አደን ጅርቲ ባራን ገላው ይቻርቲ ዮላ ገራው ሁንዳን ስሬሳ ማማም ኢንሻአላህ አከሲ ለዶ አይጎዳቲ ወአሁን ዳፍዋን ረገድ ንጉቱ ሲኒ ወራብነ ሲኒ ገዲስና አናገ ህያን ያርቲ ተደቢ ሀለልማን ከትደቢ ገናኝትን እንደቤ ዱፈ ሲያርጉ እንደንደን ኢንሻአላህ ረቢ ከሄዳ ያቆልፋል እዚህ ላይ ስንጣርሲ እናንተን ማደከምኳችሁ ከአሁን በኋላ በቃ አብራችሁ አትልፉ የሰማችሁትን ብቻ ነገሩኝ እኔ በራሴ ፈላልጊያት ያለችበት ጉድጓድ እየገባው የትም ቢሆን ይገብቼ ይፈልጋታለሁ